zaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere zaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere zaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere azanyuza no mu rugo namuke maze nifata asagaya bakunda azanyuza no mu rugo namuke nagwaruse maze nifata Yesu umwami yakoze Mani himbazwe zaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze Ay Mana wabereye Israheli ubuturo we ndacabona ibibaba aracari bidusha amaruka turi kumwe yego yuko kachozaba ndacabona ibibaba aracari bidusha nani himbaza amaruka turi kumwe yuko kachozaba zaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere zaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze Ay Mana we zaririmba
fata azanyuza no murufu namuke zaririmba Yesu mwami yakoze
Yego hakika. Yego. Azanyuza no mu rufu. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Desmani shohera. Mungu atukozwe. Tuanze guheza. Totagize neza. Pole abahuza baho. Muri inzu yavuze ngo azanyuza no mu rupfu. Nambuke no hakurya. Kandi nshika hakurya nzasanga abo nkunda. Abadukunda ba Mose na ba Yakobo n'intumwa n'abahanuzi batubanjirije. Abagende mu Minembwe, abagende Buvira, abagende muri Australia. Tuzabasanga hakurya ya Rwarose batutegereje. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Impamvu abantu benshi baja mu ijuru ntibagaruke n'ibyishimo birenze ubwenge kuko igitaramo kiririya tiyo gisiga ngo agaruke. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni igitaramo kizakibagiza umupapa wasize urugo akarwibagirwa burundu. Mutegera hano hantu. Amen. Amen. Impamvu bavuga ngo azanyambutsa na Rwaruzi ngere hakurya kandi nsanga bankunda. Amen. Iri hakurya hari amakuru yanyu. Iri hakurya hari igitaramo gikomeye kizakibagiza uwapfuye gusa gutekereza isi. Amen. Abadusize uyu munsi wa none bararuhutsa aho bari hose. Amen. Nifuza ko two buguhudumiya twerekeza amaso hari hakurya muri Kongo. Amen. Reka mvuga kano kantu. Amen. Hari amakuru, hari akavideo nabonye ejo bundi baba bateka umuntu mu ngungura. Narakabonye. Bagateka umuntu bakamutema kubera ko yavutse ukwasa bakamurya. Tubwire Imana ngo ma mu bamwe bapfuye bemwe ne data baziza karengane. Tubwire Imana nta kindi kizagihagarika intambara ukuye amasengesho yabera. Amen. Aho wasengera hose mu gikobe, aho wasengera hose mu ibuye. Tubwire Imana ngo ma hari hakurya imirindi yacu ntitukaza duspa gusirimba nk'abadafite target. Dusirimbire kuki? Yego. Dusirimbire ku kibazo cyawe. Ariko ibuke na bene data bari mu kaga. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hari umupapa watanze ubuhamya avuga igihe cya jenoside yo mu Rwanda yari umutarama. Aratarama asohoka mu nzu babica abandi. Agenda aca ku mabariyeri bose ntibamubona. Imana ihumisha abantu rero bagihumisha. Imana ihumisha bari abantu. Mu izina rya Yesu. Tubara turirimbe dutambire ku gikorwa. Ngahe dushiriremo papa. Amasaha yanagiye kugira ngo dutange umwanya. Asa. Ya yindi itangire. Amen. Dufatikanye twese duhudumiye buri muntu twambuke muri Kongo mwihereho ubwanyu. Buri muntu wese wumva ko hari ikibazo afite uyu mugoroba Imana igishire iherezo mu izina rya Yesu. Amen. Dushiriremo iyo yindi. Zaririmba
Imana ibaheze Israeli turagushimiye ko uri Imana y'amahoro turagushimiye ko watugiriye neza mu izina rya turagushimiye ko Yesu waduhaye amateraniro meza turagushimiye ko watugiriye neza uri imbaraga gakiza kacu uri amahoro y'ibyiringiro zacu Mana tuguhaye ikaze muri aya materaniro Imana ibaheze umugisha